Марта ижәҩык адунеи зегьтәи апоезиа иамшуп. Абри арыцхә инақәыршәаны Аԥсуа Ҳәынҭқарратә университет ахыбраҿы имҩаԥган ашәҟәыҩҩцәеи астудентцәеи реиԥылара. Апоезиа амш рыдныҳәала афилологиатә факультет адекан Баҭал Ҳагәышь арҿиаҩцәеи аҿарацәеи реиԥылара урҭ реигәныҩра акрызҵазкуа акакәны ишыҟоу атәы азгәеиҭеит иқәгылараҿы. Ажәеинраалоума, романума, ашәҟәыҩҩцәа зегьы араҟа аибабара ҟазароуп. Ҳаибадырузароуп ибзианы, избанзар аԥхьа иргыланы жәытәла убас иҟан, ҳарҭ ҳанстудентцәа заамҭаз аҟан Анатоли бзианы идыруан, ҳара аҵара ҳдырҵон, ашәҟәыҩҩцәа, апоетцәа, аҵарауаа зегьы аӡәи ҳаибадыруан. Баша абра лафнагьы исҳәит сара, уаҩы шаҟа дудыруа аҟара иҩымҭагьы уаԥхьо. Шаҟа иажәеинраалақәа иреиуарҳәо аҟара, аинтерес иурку аҟара иара ихала иԥшааны ихала даԥхьон. Абри иҟашәҵо аԥшӡара, анагӡара иуан шәыҟаиҵааит. Абри поезиа амш акәымкәа шықәсык ҩынтә, хынтә, ԥшьынтә иадамзаргьы аибабара ыҟазароуп. Абра шәааироуп, абра шәара шәеибабароуп акәымзар, астудентцәа шәырдыруазароуп, дарықәгылан шәажәеинраалақәа иаԥхьон, изтәыданыҳәалагьы шәыхьӡ шәыжәлар ҳәа аганаҿы дтәазаргьы диздырӡом. Аибабара ҟалароуп анаҩсгьы. Сгәы иаанагоит абри аԥшӡара иҟоу аҵакы аилкааны анаҩсгьы иацаҳҵап ҳәа. Иахьаҳзааиз иарбан ганахь иахурхозаалакгьы алафҳәара ганахьалма, ажәеинраала ганахьалма аҟазацәа роуп. Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла аиҳабы Вахтанг Аԥҳазоу аԥсуа литература аҭоурых ҷыдала дазааҭгылеит. Уи аиҿкаареи иахьа уажәраанӡа имҩаԥнаго ртәы далацәажәеит. Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла аԥхьаӡа уасхыра шьҭазҵаз Дырмит Есыф-иԥа Гәлиа ииҳәаз алитературазы ари иаанхеит ҭоурых аҿы. Амилаҭ хәыҷы алитература ду рымазар ауеит, сара уи агәра згоит. Абри мацара иаҳәоит зегьы ҳәа сгәы иаанагоит. Шәышықәса инареиҳаны изхыҵуа асахьаркыратә литература раԥхьаӡа ашьаҿа неихигоз асахьаркыратә ҩымҭақәа рыԥҵараҿы агәрагара имаз, аԥсҭазаараҿы иаргьы дзыхьӡаз даара ирацәоуп, аха ари атрадициа изҳауа иаауеит, алитература есааира амҽхак арҭбаауеит, ахьӡ ҿыцқәа аҵагылоит, абиԥара ҿыцқәа ирызҳауеит, уи иаанаго иоуп алитератураҿы иара амҩа иануп. Анаҩсан Вахтанг Аԥҳазоу далацәажәеит араҟа иӡырыргоз аԥсуа шәҟәқәа ҩба. Инышәахәба шықәса инарзынаԥшуа акьыԥхь зымбацыз аԥсуа поет Қьаазым Агәмаа ирҿиамҭақәа реизга иалкаау аҭыжьра алыршахеит. Иара убас аҿар рзы имҩақәҵагоу аԥсуара аламыс аҵасахь ихьазырԥшуа Никәала Ҳашыг иҩымҭа Аԥсуара ашьҭақәа. Қьаазым Агәмаа ишәҟәы имоу иреиӷьу иажәеинраалақәа абра зегьы ижәдыруа, ипоемақәа, ироманқәа рцыԥҵәахақәа, ари иҵегь ԥыҭрак иԥсы ҭаны дыҟазҭгьы ииашаҵәҟьан ҳаԥсуа литератураҿы даара акырӡа аҩымҭа ссирқәа ҳзынзыжьшаз иакәын. Аха ииҳәо рылагьы ҳара ҳбот ҳаԥсуа поезиаҿы, ҳаԥсуа прозаҿы аӡәы ҳәа дыӷәӷәацаӡа ҳлитература дшалагылаз. Аҩбатәи ашәҟәы Никәала Ҷыф-иԥа Ҳашыг ишәҟәы ари аӡыргара ҩынтә хынтә ҳара имҩаԥаҳгахеит. Иахьа шәара абри аҩыза шәгәы иахьҭашәкыз, иахьышәҭаххаз даара ибзиоуп, избанзар ари ашәҟәы аҿар иранаҳәо даара рацәаӡоуп, амҩа иқәнаҵоит аԥсуара, аламыс, аҭоурых, ачеиџьика, абарҭ зегь уламкәа дарбан аԥсуазаалакгьы дзаԥсуахаӡом. Абри ашәҟәы хымԥада усҟангьы ҳҳәеит, уажәгьы ҳҳәот, аԥсуа школқәа рҿы, ҳауниверситет аҿы хымԥада иахысуа, ирҵо, иҭырҵаауа иҟаҵатәуп. Абри уасхыруп, абри уасхыр рхы иадырхәар аԥсуа жәлар рзыҳәа даара краанаго иҟалоит уаҵәтәи амш азыҳәа. Ԥшьынҩажәаба шықәса ҵуеит. Сынтәа Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла аԥҵәоижьҭеи иҳәеит иқәгылараҿы ауниверситет арҵаҩы Ахра Анқәаб. Зқьышәи ижәижәаха шықәса рзы иаԥҵан раԥхьаӡакәны Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа реидгыла. Аԥхьан сажәа иаласҵеит ҳалитератураҿы ижәижьҭеи шәышықәса инареиҳаны маҷӡак ҳәа, аха ашәҟәыҩҩцәа реидгыла еиҿкаарак аҳасабала иаԥҵаны ашьаҿақәа ҟанаҵоижьҭеи ԥшьынҩажәаба шықәса ари даараӡа ирацәаӡоуп ҳәа ҳзымҳәозаргьы дараӡа егьмыҷӡам иара. Аха убри ԥшьынҩажәаба шықәса ирҭагӡоу даараӡа ҳажәлар иахьынӡанаӡааӡоу рыӡбахә изусҭада аԥсуаа иарбан ажәоу, иарбан доуҳау, иарбан ԥсҭазаашьоу ирымоу аарԥшразы
раалшамҭа дараӡа ирацәоуп. Лажәеинраалақәа дрыԥхьеит арахь ааԥхьара змаз апоет Лариса Шыбзыҟәа. Если бы не Баграт Шинкуба, у меня есть стихотворение на русском языке, которое называется «Все мы вышли из бурки Баграта». Все, потому что, когда я прочитала его последний из ушедших, просто я вообще даже не думать, не писать, вообще, понимаете, эта история, это такая... Наш Беймурзат Хайцухов первым, еще раньше даже, чем Баграт Шинкуба, он заявил вот эту тему махаджирства романом «Горсть земли». Конечно, у Баграта масштабы другие, там глубина другая, там историческая документалистика, он очень-очень много материалов использовал, но важно то, что вот Хайцухов впервые внес судьба народа, не впервые, но я имею в виду вот тему махаджирства. Все это я говорю для вас, молодые люди, потому что люди постарше, они знают больше меня гораздо. Я говорю это для вас, о том, что вы никогда не должны забывать о том, что без прошлого не бывает у будущего, тем более и у настоящего не будет почвы. Апоезиа иазаужьыз ари амш аҽны ҳарҿиаҩцәа Анатоли Лагәла, Гәында Кәыҵниаԥҳа, Гәында Саканиаԥҳа ихҟәыршәо аԥсуа поезиа иаԥхьон. Ақәа леиуеит, аҭра ԥжәазшәа, аҵх мацәысла игәыршьҭоуп, адгьыл опат ашәнаҵазшәа, еиқәылашьца ҿыцха ишьҭоуп, аҽуаҩ ҽышьа ҵхыԥла, аҵх ныԥхьаҳәанырц дыкҿоуп, анаатә ишьҭоуп, уӡла, уаԥхьаҟа амҩақәа рхәашоуп, аӡиасқәа дырзынкылом, цҳа хымзаргьы уи дшәаӡом, мҩабааԥсызаргьы даангылом, имҩадыруп дыхҟьаӡом, сахьак ҭнахуеит иара игәыӷра, ԥенџьырк аҵхла шихнаҩо, дадибалеит абла гәыӷра, иарҭа дылатәоуп дгәырҩо. Абри мшынуп, абри дзыруам, абри дахәаҽ ҳәа Бабкәашон, быччаԥшь-ацԥхьқәа рҿакуа, сыхдырра сцәыӡын, бӡара инақәшәеит иӡыҭуа, аха шьабсҭа абна инылашәқәаз бара, изыбҭахузеи, изыбгәаӷьызеи сыбжагара, агәеи сыбшьиуп, бшьапқәа сқәыхәмаро дашьма, убас насыԥ хәыҷык бамеигӡан сыскема, ихәымгасшьоит бӡара иақәҵәашо напқәа, быбзиеисуа наҟ иҭысхуеит зегь рыгәқәа. Сара сгамлетуп, сблакеларуп аӡәышьа, баҳԥырҵ ахацәа, бамаалықьҵас быԥхашьа, абри сишьамуп, абраҟа сылгааит адинақәа, адашьмагәеисеиԥш иаԥхьан изқәыхәмарыз бшьапқәа. Нас мышкызны сыԥсы схыҵып, слеиқәыхьшәашәап, уаҳа акгьы, алаҳәажәқәа реиԥш исԥырҵып, сыдгьыл гәаҟрақәа зегьы, аха сымра, уааи умԥшыкәа, сылахь иқәыршо шәахәа, са сызхысыз сусқәа, сҳәызқәа, саԥхьа ииагеит еицрыхәхәа, суҳәоит усҟан, ан лыбжьы хаа, слымҳа иҭарҩ, шьышьнаани, слымҳа иҭарҩ, арҩаш мчымха, ҿеихак шамам уахиҽни, уари дада, бнаргоит ҭацак, уи ашәала сгәы шьышьы, урҭ инрыцца, ԥсыуа хаҵак, апҟацаҳәа иҟамчыбжьы. Иҟаӡам ԥхабар, џьаргьы игом быбжьы, ацраҿы цәыкәбар, ашәаҳәоит шьыжьы, ишызбац избоит, ашҭа агәашә аӡыхь, алмахәқәа ӡазоит, иаҵақьуа агәыхь, нҭыҵ ишуеит ала, дыццакуеит шуаҩык, ддәықәлазар аҵыхла, харантәшәа ҷҳәаҩык. Иҟаӡам ԥхабар, сагоит агәыҭҟьа, бызлацаз саҳар, сбышьҭалон сыҭҟьа. Арбаӷь хәыҷы хәдыш, ус кыкы, уааӡырҩышьа аӡыш, иуасҳәоит акы, иуԥшаауа ӡсрахуп, аӡнырцә нхара, неигас цҳас ихуп,
Аҷкәынра аҿара ацҳа сықәлар сшәоит, сышықәсқәа хьанҭоу, Раида гәышьа сҳәоит, Раида гәыӷырҭоу. Иара убас ауниверситет аҿы еиҿкаау арҿиаратә гәыԥ алахәылацәа иаԥхьон ҳаԥсуа литература зырбиаз ҳашәҟәыҩҩцәа, ҳарҿиаҩцәа рырҿиамҭақәа. Таиф Аџьба иажәеинраала ихнымҳәыз аибашьҩы ибжьы. Хьӡи-ԥшак сҭахымызт изгарц еибашьрала, аибашьра нибахра иалоу зыхьӡыс. Ахьӡ-аԥша соур сҭахын даҽакала, аха снамгылар ҟамлеит еибашьҩыс. Аԥсадгьыл ансыԥхьа лакҩакра ҟамҵакәан, сашәақәлацәа инеиуаз снарыцлеит убра. Бзиала ԥшӡала хара имгаӡакәа, схынҳәыхуеит аҩныҟа шәеибгазааит шәара. Сыуаажәлар сқыҭа нсыжьуеит аамҭала, иаасыдгылт сызхымԥо, сызҵымԥо зынӡа. Дыҷкәыноуп ҳәа шәсыхәаԥшуан, схаҵах мышкала, абџьар аанкыла снагылт сыӷәӷәаӡа. Иаҳхылаԥшхәу лахьсумҭа, сыжәлар рзыҳәа ԥсахрада, сыҟазарц иахьысҳәало, сабацәа рашәа уарада, бжьаҭаала иансырӷызуа, исҳәоит гәырӷьаҿшьарада, ари ашәа гәаҟа жәабжьуп, игәыҭшьаагоуп уарада. Араҟа имҩаԥгаз апоезиа амш мҩаԥысит ааԥын иахылҵуа аԥхарреи агәыкреи рыманы. Фаина Матуԥҳа иналагәха Абаза канал азы.